tembe nuba timisangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chipafde mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imidiga ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaitabo bare no bamanyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726. Mugasomia omwanchumu ligereria ndonsi asoto bwaterete ase ejuma ya bene eyo mweli okegima aso mutinyi okabere chitariki 25 ase omutinyi okabere omwaka oyoiga ekero tutigaretiri tukeri murioka tukore omutinyi okabere karibu sana ase kionga chinsa 52 elio nkomanye ayagendrete gukorekana kura chinsemo ase nchira yobuikirano isaransoike elio nkoyamanye yemo ase yemo. Ekiunga chinsa 52 nigo togochaka kurwa ase sekta yechisemi ase kigancha kia NGCDF kurwa ase serikali nene uchiase chibunge nigo kigendrete guikirania amagendero igatiabo ogosira chisemi ase aborokiwa anene bali bakurwa ase chinka chitari kwinyara emambi yeri tukuria rero abamenyi be bunge ya Kitutu Chache South nigo bagokeire oburai bwaye omojimbobo umusike Anthony Kibagendi anene aso kubabwatokira chifomu chechi basari gochiase aborokiwa be grade ye10 elio komesia chingena ngeni chamambi noroboti umurikito Dipon Asanya agendete gutubwateria kurendeke na kikingese abereka gututumira ase kionga chinsa 52. Asamarita ngoroko Elizabeth Mura Onsongo Koruri Otero primary Muchumbe nkumutoko matabingambi yamano agendrere asenge njoro atokonyire otoire chipesa chipasari abana baito bagendrere ngosoma bari mwaka bandisi kaundo mbongi kurwa kinyorugia kioge alia nyakwae ward nyakwae location na ja kuria form yegere nukurie mwana no jete skuria sirunga yale besa kerende tokotererie gera abana bagendrere gosoma oji form na botwa iru yego utamiga ne disege ne njare ngororo tutate bango atari form to free twajichoire bono tutari kujira nime egere togango nyeji bese tisoheri na bana basome wale ni national government mbia bono no mwishimiwa wederere twanyore form eji neji bese jire na bana baito baje basome nande togote yu mwishimiwa nga agendere go tuoma masomo munagendete go tuoma iga egere abana baito basome abantu toko batebinga omwishimiwa boniga ntutam form eji twana na chire serialized jibwada zero numbers na kitwana namna twa omuntu lero na lijiko ichorwa nande chikola gichirane karo chikwira na kori ile tore zero number chiri before the close of the day tore nga zero number kita kora kitairana nande ngendongo teba bari baito ngomno kwenda nkana form utar ko yere ni lero eyiteri ku chikonyo koro database form wikira lero egere database. Mwanchumu ligereria ase orobotirunde togo sukabusyo
omokonyi b'omurai bw'ekiama gia Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigo agendete kuraria eganga yaye yogochikoria ekirugo ky'oburai bwense ase chinsemo au emambi yeritukuria rero nigabaka goika ase nsemo ya Mai Mahiu imeye county ya Naivasha asabaka gukwanira abananchi bechinsemo echu na kugendera komochia serikali ase ngencho yogotaikirania amagenderero buna eganirie gocha ase abananchi nonye nabo Daktari Matiang'i nigabereka gukwanira amangana au aliara chigwikirania haise koba umurai bwense egati yabo gochikoirania chisemi chiabo sa gocha ase chiskuru chechi primary na boigo chiskuru chechi secondary na boigo koirania omuroberio bobogwenia ONHIF asabereka goteba buna goikabono sha nigo etari gokora nemiroberi yende menge eyum arubereti gocha asense ya Kenya. Tunataka kuunda serikali ambayo itahifadhi sifa ya taifa letu, serikali ambayo itatetea sura nzuri na uhusiano wetu na wengine katika eneo hili la Afrika Mashariki na duniani kote. Yale mambo ambayo tumeambiwa na yale mambo ambayo tumekuja kujua ya kutambulisho ya vyeti vya usafiri kwa watu ambao wako na historia ya ukora na uhuni inaharibu jina letu na inaharibu sifa yetu kama nchi ya Kenya. Wananchi, mnakubaliana na sisi? Hiyo ndio namna tunataka kuhakikisha kwamba tumebadilisha serikali. La pili, nyinyi wengi hapa mnajua mimi nilikuwa katika sekta ya elimu. Tulikuwa tumepanga elimu vizuri, tulikuwa tunanyorosha elimu vizuri. Saa hii watoto wetu wengine katika grade 10 bado hawajaenda shule. Hapa ni uoni ukweli nasema ama ni uongo? Kule shuleni vitabu havijafika kwa watoto wetu. Mambo ya uzembe na mambo ya kucheza na kazi na kucheza na wananchi namna hii ndio sisi hatutaki. Tunataka kuungana sisi wote pamoja, tukomboe nchi yetu, tubadilishe uongozi wa nchi yetu. Tunataka uongozi kwa sababu tunataka kurudisha free primary education, free day secondary education. Kwa sababu tunataka kurudisha linda mama. Na kwa sababu sisi tunataka... Wangapi mnasema turudishe linda mama? Ile muradi ambayo ulifanywa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais na Mama Margaret Kenyatta. Hii mambo ingine imeletwa hapa hivi karibuni na mambo kama hayo haifanyi kazi. Inafanya kazi? Hapana. Wao wanasema ni vidina tuleta. Nyinyi ndio wananchi ambao mnapata huduma na hiyo huduma haipatikani. Tunawaomba tafadhali wananchi, wakati huu sisi wote tuungane pamoja. Vijana, chukueni kadi ya kupiga kura. Tulinde kura zetu. Tuhakikishe kwamba huyu muungwana tumewachana na yeye hapa ikifika mwaka wa 2027. Mnakubaliana? Mnakubaliana mwambie bye bye? Nione wale wanamwambia Mheshimiwa Rais bye bye. Bye bye. Bye bye. Asante. egati yabo Barnabas Ongondo, Tom Getange, Victorina Makori, Mona CPA Linet Boyandraini, Asebono, Ekiombekyo, Kibwate Omotinyo Yamubweka, Koralia Amabaga, Elio Bachikolika, Abobonsi, Varachie Gokora, Obo Choliobo. In Viamana, so Wanjana Kova members of the selection panel, their public service boards. Ilazi Mwanjiro Kora, Nenkomo, Ikiagara, Nekonoisia, Osebreki, a process, your whatever human resource in the county. Wongo Batakeramaya, Asega Siyu, Yasai Navakoya, Motochora Bantavarong, and among a proper advice. Asante sana pongezi. Because
we've been without the board from July last year. So there's a lot of backlogs, particularly for the board. So we need you to do a good job, but condense your work. Work overdrive, even beyond hours, to make sure that you have given us a board within the shortest time period. We believe within a month or less, you can do it. Your Excellency, asante soto heri bageri kwa ese panel ogochora the chairperson, members na secretary county public service board. Tratenga to teme koranga koringane richi kubnadile to by members wara kore egasi wakonye county. Thank you. Mwanchomo ligeriria asorobotirunde ababwatani ba UDA nigo emambie litikulia lero baba bagukwana amona balikia mangana korwa ase chabisi chia UDA imeye county ya Nairobi gukwana ase enkwani yu nigo babeire bagwa kabya gochia asababui balibonsi babete bakoira obobui asabochorio boke obwabete bagokolekana ase chinsemo au higati yabo ebunge ya Isiolo South ward ya Kabras West ward ya Eburore ward ya Muminji amo ne chinsemo chinde ase babete bakoira obobui wetera asobochorio bwo obokoboke bwabete bagokolekana nonye nabo nigo ababwatani abo balenge kurawo no secretary general Hassan Omar abo asebaba bakomochia abarayi bali bakwamiriria eserikali asengencho yokogenderera kwamiriria usasengencho yokogenderera guta eserikali omurembe asengencho yogokorera abananchi amagenderero. In consolidating these historic triumphs over the malicious and reactionary intents, the United Democratic Alliance, UDA, its leadership, President William Samoei Ruto, its deputy leadership, His Excellency the Fire, takes this early opportunity to thank and congratulate all Kenyans who turned out yesterday, 26th February 2026, to exercise their cardinal democratic right to elect their leaders. They have bestowed trust and confidence in UDA and our candidates by voting them into office in a victory most decisive, most resounding, and politically domineering over other rudderless political formations. And you do realize, in November I was here again, we scored 17 out of 24 victories as the broad-based. Today, 4 out of 4. Lakini munakaa kwa social media mukijiambia iko kitu nyingine. Therefore, we warmly welcome and congratulate Honorable Tubi Mohamed Tubi for a decisive victory in Isiolo South parliamentary seat, alongside Elifas Kanainga Njiru, Honorable Duncan Muratia Nyaga, and Honorable Peterson Njeru for their decisive victories in West Kabras, Evrore, and Muminji wards, respectively. I mean, so I'm asking you, as Kenyans, first we are really energized, but I also to urge you as the UDA fraternity, let's now get out and build the party. Shouldn't allow this continued facade of Kenyans in the social media trying to create pandemonium and discord.
Jubilee korwe bunge ya North Mugirango asirieta Isaac Atebe nigo litikulia lero heso kirina kogendera gwa kabuya gochia asomugusi asobwamo maiga yabo gwesokia asomubaro monene eri kumwariga ni Daktari Fred Matiang'i asetara yaye amo nababwatani bande ebekiombe kegima keria yekwamiriria eserikali nonye nabo nigo Isaac abereka komochia igatia barai balia bakageri gutema kurigia chinchira au cyogoturubania emesangerekano ya barayabu bakwamiriria eserikali anene litukulitangani ediarenge litukulia Jumatatu egento gekagere koirera abantu gotigerwa chingoma chintindi gukwanira igoro yekiama ikyo nigo atebirubuna ekiama gya Jubilee nigo asobochore bonene kerbosyo kirachikonyora abaraya bange abu barachikomokonya Daktari Fred Matiang'i ase okonyora ekerogekyo kyoborai bwense Runkuru kwa Isaac Atebe kurwa alianse moye kerenyo North Mugirango ya mira abantu beito pons barwetu kuruchingo ko chons chagusi bagaichore kerenyo tukarra umuligo yo kaera kurwororo tugachakitsa bali bono chuko umira na abantu tadi babantu bagaichore kage ikongo bakara bagusi abagimanga mbiya muno so kwariganya bagene egerto yo kanko ginkelia numurai kurwa gusi na kurmoto Mugirango nelia abantu balia bataka kubanga gusalia emikutano yoyo minto Fred Okengo Matiang'i buna alia busungu already tedi chaf paka bikalenta abana bande bakumya abande bagapwa nari kero kabo yitukuliri tangene tarishina tatu itugugikelia barai bali babwate ebirenge liebibe kuchose oyo minto naende togendera tukubatevinga amagana yintu likuchia yanchira kuchikusia ikakiro umuntu akole bikutano yabo twanya goswame kutano yabo ekero banga tuchikuburukania barabutika basiki ebikutano yitu naende nkotebaiga kusi emberororo bono iga ne ya Fred Okengo Matiang'i ne timu yaye mwari wancha mubwato kabantu banatikide kiabo kuna bana kire obekero Fred Okengo Matiang'i chikura chobo president chama togo jugotumeka ose chikura chia Fred Okengo Matiang'i Jubilee nero acholili abujikuburi chikura kurwa igotware go sabanga abantu bonse moso Jubilee naindi tobeamo onye tokuburi chikura togo jigokora nomination oyomo kairire abandi bamubwatsi Matiang'i ajigutwara chi ebirogo ebinge kurusi igonta getokotebega abantu baminto North Mugirango umwaka o 2022 naje to kabuli chikura mukanga chikura chingira kaboyo kabere nabondo chinga abantu panakirikina nkonga bali chikura 2027 tubwatira no minto Matiang'i torose serikali yego chakonya abantu baitu kurwe serikali yabere yo bukumi kurwe serikali yabere yo gwita abantu kurwe serikali ya salirichisen kurwe serikali Rebire asomo basolero kolinde nandekero charagire chinsa 10 ningirane ase kyonga chinsa 10 ase nchira yobwengi genda gutwara oboligere burobya anene asomo robyo kubwatya o vibes on vibes nere DJ Creeper abakubwatirana na Wiza Crown elio bagendere gukokokya tobwatira nere Vanessa Nyaboke kurugalia sensemo yebimanyererio nabego yole kwenekia eliogi nechibicha byago ikiribya nigakurukunganere DJ Creeper genda gutwara obotegere burobya nabego oboligere burobya na nchana ko yaletera nigonkuru kwa Ruth Kemuntu ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi